Dobrodošli na vlogu, ker iz avta, ker danes malo imam natempiran urnik. V bistvu nisem nič jedla, oziroma banano sem pojedla, čaj imam s sabo, grem hitro v fitness, danes imam prsi in rame in potem grem nazaj domov, se najem, spravim in grem rolat. V bistvu bo stream, ne moj, ampak od enega kolega Žana, streama 6 dni skupaj. To imam ob 2, ob 4 grem pa pobarvat ono skodelico, ko sem jo naredila takrat že 3 tedne nazaj. Ful cajta, ja, grem pobarvat skodelico, pa še od Andreje za stiskat limone. Potem grem domov, spet nekaj pojesti in pol je že stream, tako da bo pester dan, najprej pa fitness seveda. Malo bom še kuhančka za sabo skuhala, bom videla za pol. Mimogrede, moje dihanje je bilo cool skoraj 5 dni in zdaj me že 2 dni spet matra. Mislim, danes je drugi dan. Šla kupiti cimet in klinčke, pa krajno vino. For a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't want to be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, kinda let the past burn down, cause honestly don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Yeah. Tako sem se hitro spravila v fitness, da sem pozabila vitamine zjutraj vzeti, tako da jih bom zdaj. Are you stream sniping me? Are you streaming? Yeah. No, I'm vlogging. Še zdaj kaj povem, ne kratke potege. Rajš narediš pač 2 sloja recimo, ali pa več. Torej, boš da mogoče tanči pa pol še enega, ali Ja, zelo še jaz tako. Ampak pač jaz grem kar namočaš, pa greš tako, veš, čim daljši, Okay. pač tako, čez vse, a ne? A boš kavo? Ne piješ. Pa, ja, pijem, ja, lahko ja, prosim. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. Opet mogoče veš tako gor. Tak, Ja. Se pravim, drugače pa bo šlo mogoče celo 3-krat. dobro. I gained all that I knew. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Misliš, da je ful, da bo tak ta spodnji tanek rok pol dnevno, ali bo to preveč? Ja, mogoče bi šla pol še zuno zeleno, še malo Malo nižje. čez. Okay. Mislim, še eno rundo Aha. čez. A veš, če jo boš pustila. Claws and teeth. So I elbowed my way to Po a moje bom malo nekaj tu še spod narisala. Da je črno. Ja. A bi iz barvice svinčnikov ali bi s čopičem daš? Lahko en ful mini čopič, bom take, ne vem, fora rožice. A moram najprej to očistiti, to. Ja, zdaj ne bo open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. I'm coming home. Nothing's as it seems in the photo.
nothing is as sweet going solo. Nowhere I can ramble or roam could change my mind, could slow my coming home. Evo moja večerja, bo čisto simpel. Tuno še moramo vzeti tobučino omako, presnike in parmezan. Že vre. Še po tuno grem in ja, hitra večerja. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open. Zgleda dobro, ful se mi ljušta. Testenin danes. Že nekaj cajta nisem. Danes je že nov dan, včeraj se nisem nič več javila, če sem bila zmatrana in sem šla sam spat. Naredila sem 10.000 korakov včeraj. Ful se dobro počutim. Danes ne grem v fitness, vse me boli, naredila sem že bolj kot ne vse, grem spet jutri, tako da razmišljam, da bi šla malo hoditi nekam, tako da dobim korake, ali pa bom skakala s kolebnico, ne vem. Ali celo sonce, tako da mogoče grem celo na balkon, sicer je mrzlo, ampak če si dam kako jopo, bo čist fajn, ker se mi zdi, da sonce mojega obraza že ful cajta ni videlo in tudi oblačno je bilo. Danes imam zgodnji stream o 5, tako da moram vse narediti pred tem. Zdaj moram iti pa skuhati nekaj, razmišljam, da skuham bučno juho. Juha bo itak za večkrat, pripravim še nekaj kako rižoto mogoče. Kosilo danes, jajca, kruh z sirom, puranimi prsti oziroma piščančjimi, korenček in humus. Zdaj v tem hofru, ko jaz vedno kupujem humus, oziroma ta humus, ko jaz kupujem v hofru, ga ni že 2 tedna in zdaj sem v Lidlu tega kupila, bom videla, če je dober. Malo bolj je kisel, oziroma, ja, je kar okej. Vam pokažem najboljši nakup za 3 evre. Za rože špricati. Oh my god. Ani cute, pa ful je bilo poceni, pa tek dobro zgleda, tek old school. Tako da moje rožice bojo navlažene. A ne? Če to moram zdaj kam drugam špricati, ne proti tipkovnici. Ta palma tek počasi prihaja k sebi. Novi list ni več rjav, ampak ja, ne vem, nekaj ni pasalo na mojem balkonu čez poletje. Ne vem, kjer rože se sploh špricajo, sem ful anti rože, ampak ja. Odločila sem se, da ne bom šla zdaj hoditi, ker nimam cajta, pa ful sem bila pridna ta teden. Tako da bom sem s kolebnico pol 15 minut skakala, ampak se mi mora hrana malo poleči. In moj plan zdaj je, da grem montirati angleški video. Sicer je šele petek in objaviti ga moram v nedeljo, ampak zdaj ful rada editam vnaprej, da ni pol panike. Plus pripravljam se na december, ko bo več video in moram biti malo bolj hitra in vse to. Ja, pojsla me že čakal, pojsli bom montirala. Še prej si bom pa svečko prškala. Danes bom to prškala iz Primarka. In gremo. Kako lepa je pojsla. In grede, jaz nimam dioptrije, ampak so to očala za zaščito pred modro svetlobo, ki prihaja iz ekranov, telefonov. Ja, tako da jih imam že ful cajta, ampak jih vmes nisem nosila in da se trudim, da vsaj ko montiram ali pa da sem več cajta za računalnikom, da jih imam gr, tako da, ja. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be
When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much. Evo ga, jaz sem končala stream. Hrane vam nisem pokazala, ker sem med streamom jedla. Naredila sem si čevapčiče, pire krompir pa brstični ohrovt. Prej sem si sam pripravila krompir pa brstični ohrovt, meso sem dala ven in potem sem se skupaj vrgla. V glavnem, streamala sem. Iskala sem te kristale, minerale, kakorkoli. In ja, to sem kupila v Millerju za 10 €. In vam pokažem, kako sobo imam. Pač katastrofa. Ampak jaz mislila, da bojo plastični, ne vem, pač smislila, ne vem, to je 10 € iz Millerja za otroke ali whatever, no za 7 do 11 let in so pač kamenčki, niso plastični, ta mi je ful všeč, vijoličen. Moram jih malo bolj umiti, ker so še vedno malo od tega gipsa. Stol je cel umazan in sem cela umazana. Miška je tako ful umazana v psi. Tam je pa že moj nov highlight, stream highlight, torej obnova mojih streamov prejšnjih tednov, tako da sem ga glih objavila po streamu. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that on Finn Gason. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you know you should now, baby. This could be the summer of I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Komar. Kdaj bojo crknili te komarje in uredite moj prašen računalnik? Ojoj. Moram ga odpreti pa spucati. Premali je komar, da bi ga fokusiralo. V glavnem, komar je tukaj. Obiske mamo. Lej ga, trikotni obraz. Si zalezan. Ja. Cutie mehki. Cutie mehki. Let's go to the gym. Če sem vam pozabila pokazati, kaj sem jedla pred fitnessom. To z lososom in humus s korenčkom. Kako sem excited, da grem v gym. Včeraj nisem šla v fitness in sem se počutila ful zgubljeno. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Kira megla, pa temno je, kar malo sem pozabila. Da je tako pozno. Mislim, malo čez 5 je ura. Ojoj. Ko reče, da je Ljubljana meglena, mislijo to. Sam ni vedno tak. Skušala sem še v trgovino po fitnessu in sem kupila te ovsene kaše, ko so že pač s okusom in pol dodam proteine. Kupila sem en kruh, drožni k semeni. Je še bil malo toplo, ko sem ga kupila, tako da je po moje ful dober. Ta mini toast za takrat, ko mi zmanjka kruha, pa banane, tako čisto na hitro. V fitnessu sem bila skoraj 2 uri, ker sem imela noge in še hodila sem. In pol sem
v prometu in v parkirni hiši porabljate 45 minut samo zato, da sem te mini stvari kupila, ampak ja, malo se mi mudi. Stream imam ob 7. Kozice bojo, špageti. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about. Tu pa je kar porcija. Lačna sem. Kako lačna sem. Kavo sem si tudi nalila. Zdaj pa jaz, pa bom še pol ure. Hiter. Opala. Če sem pozabila, da sem si še ananas pa granatno jabolko kupila. Bom to jedla na streamu. Zdaj pa dajmo make-up. Končala sem stream, ful je bilo fajn. Zdaj sem pa tek lačna. Vmes sem spila sicer shake, ampak ja. Ko čakam, da jem in pol sam chillam in pol verjetno 2 dni ne bom streamala. Bomo videli. Tak je po planu vsaj. Ja, v glavnem. Gremo jesti. We are. Oh yeah. Oh yeah. Gremo jat. Gremo jajčka dal. Ritikica moja. Veruki me je dan zbudil z nekimi čudnimi zvoki. Ful glasnimi. Sploh nisem vedela, da je tu. Pač nisem vedela, da je prišel not. In smo ono, kaj ja vidiš spukija in si jezen, take neke človeške zvoke delom. In smo ono, da vidiš mačka zunaj in mu odprem vrata, da gre ven, se pač nam step stal neke. In je bruhal travo pa vodo. In pol je prišel nazaj, ajat. Jo, kaj pa je bilo? Si me zbudil z nekimi čudnimi zvoki ti. Dobro jutro, jaz sem spila svoj čaj, pojedla vitamine. Zdaj pa je čas za montiranje angleškega videa. Don't need someone to say Sorry. Šali. Evo, končala sem angleški vlog. Ura je že 3:20 in je še nisem jedla. Je še nisem jedla ruki. Kaj bomo zdaj naredila? Iš pankec. Iš ven? Ajde. Vse si pojedel, ni več hrane. Moram iti jutri kupiti novo, prosti. Svoje sosede kaj dale. Nov dan, ista hrana. Dimljen losos na kruhu in jajca. Pol pa hoditi v fitness. Danes nimam sicer, mogoče bom naredila hrbet, bom še videla. Ampak ja, večinoma prioriteta bo to, da naberem korake. In še češnjev paradajz imam na strani. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Danes bo pa sladoledna kava. Fitness time. Zimo voham. Pridna sem bila.
Počutim se super, zdaj pa jest. Mislim, da bom jedla ribe, palčke, krompir in solato. Pa bučno jih moram skuhati, ker še kar nisem. Danes imam cajt, tako da bomo to, medtem ko se bo vse peklo, bom še to kuhala. Say who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know if you're gonna leave me, then... Solato sem načistila, krompir za solato skuhala. Zdaj pa moram to umiti v vodi in soda bikarboni. Ribje palčke bo šle počasi v pečico, krompir se že peče, tako da ja, probam še sproti pomivati. Just do it. Ok, končno je pripravljena hrana, vmes sem mogla nehati rezati bučo, ker je ful preveč cajta mi neslo. Ja, evo, solata s krompirjem, krompir, ribe palčke. Vse je pripravljeno za juhico, por, čebula, zelena, pa še, kaj že oni, hren, ne vem, en krompir, pa začimbe. Let's be honest for a second, yeah, you're being over your head, babe, 'cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me say who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Ok, danes je tako malo čudno kosilo, juha pa sendvič. In pol seveda fitness. Tako rutinoma, moj life je skozi isti večinoma. No. Danes sem spet fraj, glih sem urnik napisala za stream. Cel vikend streamam pa 2 tedna med tednom. Tako da zdaj sem že drugi dan zaporedoma fraj od streama. In probam čim več posnet za decembrske videe in probam čim več smontirati, tako da ja. Ampak je zabavno, se da vse prej zrihtati, ne zadnji dan, tako da. Dobro, grem se jest. Eno zanimivo dejstvo o meni, ne bojim se pajkov. Lihkar mi je en pajek tukaj od nekje prišel. Čakam na luči. Zelena, gremo. Uživi. Prišla sem iz fitnessa, hitro sem še skočila v trgovino, ker sem rabila piščanca, ker bom kuhala za burrito bowlu, pa za kakšne druge stvari, da bom imela dosti natrganega piščanca. Kruh sem kupila, 70% čokolado ponavadi v Hofru kupim, ker mi je ful dobra in ful je poceni, ampak ja, šla sem v Mercator Šiško, tako da sem pač tam vse kupila, da ne hodim po vseh trgovinah. Kisla smetana za v juho, pol sem pa še videla, ful so imeli v Krasku in sem kupila te 2 sladkorni palčki, pa ta 2 hrestača. Pa suši sem kupila v Mercatorju, ponavadi pač vedno ga kupim v Šparu, ampak ker nisem zdaj hotela samo špariti, pa nisem planirala kupiti sušija. Bom pa dodala malo te cvrte čebule na vrh. Je pa rakova tempura drugače, oziroma kako se ta imenuje. Škampov zvitek tempura, ja. Tako da se teh veselim, oh my god, oh my god.
Dobre, edino pogrešam zelenjavo. Sam pač šrimp je not, kar je, mislim, dobro, ampak no, malo svežine. Nadje tistega, ko jaz v Šparu kupim, ima še kumaro, se mi zdi. Za sladice bom imela pa te skoti, ne vem, brez laktoze keksi so. Pač kupila sem jih, da probam, če so dobri. Jih pol bratu kupim. Ok, ni bad. Temna čokolada ni milky, ampak mi je všeč temna čokolada, tako da 7,5 gramov sladkorja. Ni bad. Uravnotežena prehrana. Cote sem obesla. Ta dekica je že suha. Sem jo danes oprala, tako da jo bom malo sprobala. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. I love just went cold. Evo, danes je taka bolj impro burrito bowla, ker sem pozabila avokado in salso in sem pol iz paradajza neko wannabe salso naredila, ampak ja, govedina se va še kuha, tisto bo pa, ja, za cel teden imam hrane skuhane. Jaz sem glih končala montirati ta video in nisem nobenega zaključka naredila. V glavnem, če ste do sem prišli, ste videli, da je bilo ful hrane v tem videu. Včasih ful ni hrane, včasih je pa skoraj malo preveč in sem tako dolgo montirala vse te klipe, imela sem 3 ure footageov. V glavnem, hodila sem reči eno smešno, mislim, ni prigoda, pač nekdo mi je komentiral prejšnjič na en YouTube video, ne vem, že nekje, kjer je bila hrana, da jem same eje, hrano z eji, karkoli to pomeni, realno ne vem, bi mogla pogooglati, in da delam propagando in da me bo karma, ne, ker delam propagando za eje. Prvo kot prvo, jaz ne delam propagande za nič, ne za to, kaj treba jesti, kak je treba živeti, jaz samo pokažem, kaj jaz jem, kak jaz živim in če kdo uživa v tem, cool, če ne, ne. Nobenemu ne govorim, to moraš jesti, če ne boš jedel iste hrane kot jaz. Je treba jesti. Ja, mislim, vem, da tak folk to komentira, ni čist okej nekaj z njimi, ali so nezadovoljni, ali ne vem, pač misli, da so eksperti vsem, tako te razne Facebook skupine, ko so vsi najbolj pametni in ja, v glavnem. Point je, meni se zdi, da jaz ful tako uravnoteženo hrano jem in ful si skuham pač iz osnovnih sestavin, redko kdaj jem kaj procesiranega. Včasih tudi jem procesirano hrano, recimo pripravljene omake, kadar se mi mudi, pravim pri hrani cajt, včasih grem McDonald's, včasih jem kitajsko, kakorkoli, pač večinoma si sama kuham from scratch, ne vem, kako se to reče, iz osnovnih stvari, nič predelanega si sama kuham. Jaz nikoli nisem rekla, da jem najbolj zdravo, da jem ne vem kaj v glavnem. Ampak ja, folk se mora malo umiriti pa nehati vtikati v te stvari, kdo je. Mislim, da jem veliko bolj zdravo, kot marsikdo in pa to sploh me ne briga, se ne primerjam s kom, vsak naj je, kar hoče. Ampak jaz pač vseeno malo hočem skrbeti za svoje zdravje in ker je življenje prekratko, si vsake toliko nekaj privoščim, a ne, recimo, tako da sem to snodila reči. Jete, kar vam paše, delite svojim telesom, kar vam paše. Mi je pa fajn, če koga inspiriram, da malo bolj zdravo je, no, ampak ja, jaz sem vedno za uravnoteženo hrano. Malo zdrave hrane, kdaj si kaj privoščiš, kaj sladkega, kaj procesiranega, fast food.
Ja, zdaj pa tisti, ko ste prišli do sem, predvidevam, da ste moji number one fani, ker je bil res dolg video, bi rada povedala, da imam končno poštni predal. To pomeni, da če mi kdo kaj hoče poslati, mi lahko pošle in ni moj osebni domač naslov, ampak je poštni predal. P.O. Box je po angliško. Nekaj vprašanj sem že dobila glede tega, pa tudi na Twitchu me sprašuje in sem pa zdaj končno imam ta P.O. Box, poštni predal. Bom dala naslov v opis. Ni mi treba kaj pošiljati, to je tako bolj, če kdo hoče, ne, meni poznajo že ta koncept, lahko mi pošleš pismo, lahko mi pošleš risbo, sliko, lahko mi pošleš, ne vem, da hočeš, da nekaj probam, neke bombone, karkoli. Recimo te iz Twitcha sem rekla, da če kdo hoče kaj poslati, mi lahko pošle njihove bombone, ne vem, iz drugih držav, pa jih bom probala. Lahko tudi kaj odprem na video, ni nujno. Lahko so pa tudi kakšna podjetja ali pa kakšni manjši ustvarjalci, small businessi, ki mi hoče kaj poslati, da probam. Zdaj to ne pomeni, da bom jaz to promovirala, ampak če mi bo nekaj všeč, jaz vedno pokažem, tudi če nisem dobila dostojna ali pa tudi če nisem sponzorirana. Če ste opazili, jaz ful ne delam sponzoriranih stvari. Ampak ne vem, recimo, mi hočeš šalčko poslati, ker delaš nek small business in če mi je šalčka všeč, jo bom uporabljala, bo itak v videu, bom tudi dala link. Tako da ja, to imam zdaj odprto, če kdo hoče kaj poslati, lahko, če noče, ne, mislim, to je čistek na vas in ja, dobro, to je to, upam, da ste uživali. Hvala tisti, ko ste do konca videa prišli, ker je res dolg, tako da se vidimo naslednjič bo že december. Malo sem pod stresom. Ok, hvala, da ste gledali, naročite se, zvonček si vklopite, da ne zamudite mojih videov, followajte me na Instagramu, vse linke imate v opisu do Twitcha, do drugega YouTubea, angliškega in ja, to je to. Hvala za podporo, čau! Missing someone